Obwekanisa ya Uganda erikweyongera kuhagira obwegese bw'abaana batarikwebasa ori omureberezi w'obureberezi bwa North Ankole Right Reverend Alfred Muhoozi atandikire ihuriro y'okurundaana sente omu makanisa z'okuherera abaana abatarikwebasa omu mashomero mpaka kuhika university. Akashashwa kanje kagira kandi nakirazo mu kigo zankiri nabwe nyenda kusimba ka ushwere twagireyo batimutwara makubyana ito sitandikire charity fund bikwireho account mba turunane se tusteho oburisa mfo buhera umwana cyamusharuju uwo bwenge utarkwebasa. Bishop agarikire yahiga abantu kagire hururegi ahabo burungi bwe cyanga turufanyi ngozirangara kubereza ezara kwa tumushaho yaba kubitano yaba twari kubezirangara kwe kandi ekindi kusaba muhati ayiri kushanga hona ndiyo kusaba kandi burageze takazikere kandi ne utaraha ubusteo abo kwa abantu abo yera kwagambira kubona mulekanisa yagintaka Oriyo munyeshengero wa Kazo Honorable Dan Kimosho hasimira omureberezi habwe nteekateeka nungi. Wewe watangeje n'ishuri muno icyabasare n'afani y'abana nyowe ninja kukwasa okukubasa kuona akumanya bona okubasa tujja kubashyira hamwe kurundana sentence. Kandi omuringo nigwo gumwe omwahure w'oburiisa obu hasimire Bishop ahabo kwebembera gye kanisa. Kona Tayisa, Bishop wa Kashatu, Bishop Alfred Muhoozi. Nashemerwa ekigenderwa kizoberi cyakiri okwishwa batandikire kanisa n'okusiima abo abagunze abazeyi ntubigaho bakaba batashomere konka bakana bamanyo umurimo gwa Ruhanga kandi icyo kishomere mwenjo turuguma nturetera abemyaka eje yenyuma bakakunda Ruhanga kandi bakamanya kuhereza Ruhanga okutungura ishwika kitu. Kwa Sima Naume hawa Sky Television ageshonga omurkazo.